all Assam Inter-District powerlifting lifting kepaturan kada Karbiang Long pen natin ang Pedro Oxido tapi ang Pedro Oxido mo hindi ang tengah ang long district natin kulong na ng kinitang tingala person pen ang dino kaya lang ating iswin ang visual ng pagkangipan nila ng pagkangipan Go. Sitsagor kita tidak penon alang itu bangko mo naman ng suntang mo naman batang Karbiang Long district mate Karbiang Long kulong mo ng Chidetang no ang kilong kasi mo naman kay kapasuram pen ka pang Petroxilo pen medal kilong kondupik laban ke alang timor ng sumpok alang tim basket sibang pen basket mo visual ke anti on guys, come on! Karbiang Long 100 tak ini long mo na alam ito namin kan medal kelong gold medal na alam ito kelong line Karbiang Long 100 tak ini kita puhin bukan medal dong sama medal kelong kenangan do alam ito kan sumbong no Sitsagor kita juga pen Karbiang Long pen kita juga Karbiang Long pen bang Petroxilo bang Petroxilo pen pelakang medal sarbin Salapun sini satu. Ini nang di master dan dari pakai ni. Kalau gari okey semua okey lah. Start. All Assam Inter-District powerlifting mate deadlifting aling tu Karbiang Long district kan semua cepat itu no Karbiang Long district pen kado pa bang Petroxilo cepat itu pen alang tu penang an medal gold medal kecapalong do la pen ke silver medal kecapalong tu atum tado Karbiang Long kan berda kimi penang an pini nang tumpan ni nang pachini pon po bang ko ana tum si medal ke long tu ma masuk putak ni bidang tu makan nang pachini pon po ke aprang si ni ni pansiar cukup rangko nang di bonat sikat kepatudu lapen ke nang di kopias on kepatudu lapen ke kodak sifat kepatudu lapen nang di kopi si kelong tu lakso putan nang ikat yang ngarana panang Chulo tuman an listen pen nanti welcome support cukup tu nang ben kita bilang kopi sitsagalong sipatudu dan ke all Assam inter-district deadlift long 69 category kg category long but itu no gold medal long dun first position nang lila gold medal kelong tu penang lini ngarong koson ningarong pe goning sampai anak tapi sadam hang chulo lo jana tingkanta ang kenang li aprang dengan patu ikoma oh patudun long utone alang di panu ko arju kon binang ko nasi ke patu na pen isi patu na pen kenang kopi si kelong itu नीली मेहंदी दसवीं बेटी क्रीमी तुम सिक्सागर से पथुदा नेता कैटेगरी 57 सीनियर लॉन्ग गोल्ड मेडल लॉन्ग दून nang li aprang pada patu ikoma अपना में नबतु दा करलंग सोलम ता तिनेला नारा लॉन्ग दून नो कि डाल डिस्ट्रिक्ट लॉन्ग ता पथुदुन नो दा गोल्ड लॉन्ग दून नो nang li aprang ko ano kan kelong ke गोल्ड ini लो non pen ke non pen sini लो putot ni dia lang ipano ko arju kon ikusin nang ko nasi ke patu la pen isi patu la pen ke ko bisi kelong itu ini pasaput na ini pasalo la itu pasalo alang ni phana beni ni arju kon po apuni coach khilise aru ki paise all Assam district competition में second competition 57 category senior archers kitia pora khilise ना एबार प्रथमबार की ला पाइसे सेकेंड प्रथम नि लांग इफानो को अर्जु कोन की बोन आंगली आपुनी की पाइसे आरो की खिलिसे आरो कोट खिलिसे Menang Dinda Sikraw or more all Assam inter-district daily competition category 76 category I score gold in both junior and senior category. Gold medal. Yeah. Gold medal ko api sara nar ke feeling kene ko. Feeling good Tak second credit di bawah bisa. our surgeon members and Wakat surgeon members and Sham service. Oh, apa nih? I have
আমাৰলৈ কি পাইছে আৰু ক'ত খেলিছে আৰু কি পাইছে ছিনিয়ৰ খেলিছোঁ কেটেগৰীত ছেকেণ্ড পাইছোঁ ছেকেণ্ড পাইছে প্ৰথমবাৰ পাইছে নে এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ফাৰ্ষ্ট penangan na tumdo sona khat sini le korte dum hanu ko par tarji ponji khanin kori ponji dangli PC men ke Robinson Rongha tumpa Islam lo sipsara se patu dulu ne kategori bang ke 66 kg kategori ne bang ke second se bang silver medal silver medal na piso sa prang madami par pasu bom first land district level ang first land nang libe la pen na si patu la pen ko PC long dun element sojo hanse ini sipsagar masih patu lo nilita in the district nearly first time lang under 74 long third long bronze medal long tang pe nang le aprang na patu bom apang district batu bom lang in the district bang first time lang tang pe no next go na si patu next nearly national was right tang pe তুমি কি পাইছে আৰু ক'ত খেলিছে আৰু কি পাইছে মই এবাৰ অল আছাম ডেটি কম্পিটিশ্যনত মই সাব জুনিয়ৰ আৰু জুনিয়ৰ গ'ল্ড পাইছোঁ 59 কেটেগৰী আৰু নেক্সট ক'ত খেলিব নেক্সট এবাৰ মই নেশ্যনেল Hello, my name is Ivo Zungtari. Ide All Assam Industry deadlift competition আছে শিৱসাগৰতে তাতে মই আণ্ডাৰ 66 কেটেগৰীতে চিনিয়ৰতে ব্ৰঞ্জ মেডেল পাইছোঁ আপুনি কি পাইছে আৰু ক'ত খেলিছে আৰু নেক্সট ক'ত খেলিব নমস্কাৰ মোৰ নাম মুক্তি শ্যাম শিৱসাগৰত হোৱা ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেডলিফ্ট কম্পিটিশ্যনত মই 105 কেটেগৰীত চিনিয়ৰ গ'ল্ড মেডেল পাইছোঁ আৰু ক'ত খেলিব নেক্সটটো চেন্নাইত আছে চেন্নাই খেলিবৰ কাৰণে চান্স আছে আসামৰ পৰা আছামত tangte non nili hot alang mitum ke Japon na bangdo si alang mitum ke Japon na tumpan ni hot Japon po Rahul Teron, 59 junior, bronze medal si non ke kona si patri all Assam and all prepared for November then Apranga nili all Assam long lost rounds then the Polka long the best guitar all Assam and all prepared alang mitum penang pachinin lo je alang mitum penangan gold medal ke long dundo la pen ke dak Karbi Anglong district pen penangan bangkre troksi ang bong pen bangkre hini ne ke medal ke long dun si ong la pen ke alang tum non next ki pathudam si panami alang tum long so try long medal long dun lo si non ni alang tum han ke Japon atuma phan si ni thot ar Japon po nang litum la dak Karbi Anglong pen bangko an si ke bar la pen komentu si ke bar la pen komentu si ke pathula so pathang pachini din ha la pen medal ko an si ke long kado ko pen Nilitum fifth turn is kebar no, and six turn itu mamanya langsung ni formality sampai six turn ni competition na nilitum asamong bong nilitum Karbiang no potential unsusik mana ki haji kan haji national level non selekelo Bangladesh arti macam goal 8 goals long no goals cuman ki automatically national level fan selected lo la si September ciklo mana Chennai long doti ada kaku compete untuk lapen isi akhir mi bangke itu mana first time pusita dapen pudame de cepate itu first time hisap siman de pusita jadi tum paan gol kelong ba paan itu cepaduk lo tum natum cepaduk ceklong sobak cepaduk lo cepaduk kali lalu tum 8 goals long 4 silver and 3 bronze si tum ning theo kita kali ni tum bang sabso kaduri japong bang duk kasi kita la si tum kal benglong ngarat tum ba tum kete giding tum ba council kerja tumba pusat tumpan ni nang pete dun pan ban ni tum ke slam long sabsu ni tumpan hek de nang kerap dun si jeme pusni dia sabsu mat haji tima ni tum akimi pusta tang kring atim si cetek long first time itu kan al apu alang di tangte or asam pen bangko an si ke cepati la pen ke Kadukawe la district tum Asama district kan kadukawe bang Haruni sose kacipake bang kubang pitundo aswang bong pen litum Karbiang long sitame performance me pikan litum alangdi litum so association meku alangdi pen han pachini lo chene litum share anong same na keban long dum la pen litum silver sitame tian long dum lo la pen bronze sitame long dum lo lason thakak se nitum akimang do nilitum ke non power lifting that kali non kiwang ji aphangar ni nilitum non kache thang weight lifting lake isi kosong sport kadu weta chini
Inke pola dak sitame litum non kewangji Oktober ciklo. Pola dak sitame la dak pen inut ini bangku bang pido alang litum cepate dul weightlifting ta. Sitame powerlifting ta isi sports la tame Ministry of Youth Affairs pen recognize a game. La dak sitame alang litum cepat dulu la so ale nang litum ta pini theklong lo alang litum menang am nong nang ban pilo la pen nilitum ka bor ibang ke non weightlifting ba. Weightlifting long sitame nilitum un an ben bor ipen kibang dia nilitum medals ki wanji bade national level long atame medal wanji pansi ilitum ahin ben bor ipon ko Tangke la nolat kasi pati long one district kasi tung si kadu ko district ke pangrumpet ke nonako ke foxy kep bag district na district cap ang pen Carbiang long kuana position na ring long nilitum atumi menangan ajo sebatang timan nilitum adudung kibalong dede basita nilitum han pachini atengke nilitum second bakselong du alamang Carbiang long han birta kimelo all Assam las district or all Assam made la Carbiang long district na may kachipati dun Kretroxy bang Kretroxy ang bong pen pinangan gold medal bronze medal la pen silver medal kasi palong window la pen song bong pen all Assam pen district cap kachipati do district cap kachipati along pen second position si Carbiang long district pen long dun lo la pen ke non next ke patudam siya pantabi alang itu pen alabang so trial long pandi si our cycle long la si lang ibong takat national do metaknik kulang